Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon fiancé. Ça y est, a dit mbuɗe hay juuɗe an ko ɓay mo hoolila o addi mbuɗe e juuɗe an mi soodi parcelle ji makko ɗi mi wallini ay mi soodi ɗi mi wallini o ari déjà oto mo adduno o mi wata doggingol e tout ça woko mi marumo ɗo ko ari o landilan fi parcelle ji ɗin mi ƴetti kaydiji ɗin mi jonnimo Kaydi joni kaydiji parcelle ji ɗi convo kamma ko gendarmerie ɓaya jonni hombo convoqué e gendarmerie fi anda non an kadi mi hulima mo hulali hare hulali ko hulɓini mo hulali hare hulali ko hulɓini ni simo siwde mission goɗɗo e ɗo wembi tunge fiancé gol ƴetta ɗo 50 € 100 € ɓe ƴetta ɓe jonnama ɓe haɓɓi to ko ya woni ko nder suudu joɗɗa nder ton onon ɓe on ɓe Europe ɗo fiancé to ɓe lagine ɗo wattane hila de a nanni wo fiancé makko addi wo 50 ma 100 € no wimo yo woni ka suudu no aynamo ɗon kanko non o ala on tan haray noon komi faala humpitagol ko honto oto angal e parcelle ji ɗi woni ko ɗum ɗon mi humpa puis hari mo ari fi on célèbre mariage on ko ɗum ɗon bonni mariage on ƴetti tereji makko ɗi mi jonnimo mi yeeyi oton mi ƴetti ber ko henani lanko ko henana lanko mi ƴetti mi jonnimo on non hande waɗo mariage on awa mais waɗa mariage on o welatala o welatama pendant toutes ces années a ñamimo haaro non ko koko wondi ko woni welatala o ari ɗo nan jee woro warandagol non min la mari condition ji he donc ça veut dire ƴettugo sanguero ɗo janna on tigi ma ɗum non faminkino kañumino o haare onon ɓe o Europe nanede wande kadi o kamɓe Guibe Conakry ɗo ɓe ha jakka e sanguero ma 50 € goɗɗo fiancé ma apprécie ma fiyo jomɓe ko dartoɗa attaque ka émission a wayno ɗo ara ɓiyamo suivde émission ko arnaki fiancé mum parcelle ji ɗiɗi e otowal gotal ɓe haaldi fiançailles ɗo on ari lagine fi célébrugol mariage on o tawi oto yeyama o hettali parcelle mi yeetike on hari ɗum ɗo mi jentaki est ce que on holoto ɗum hakkudani Allah ari ɗum ɗo mi jentaki min mi sikku no programme on ko hatti ko affaire oto e cuuɗiɗa tun kono he 100 € 50 € hun eyo leyde awa nanama ɓe innayi joƴo e hoore gore ma hay si tawi wonde gore ma kan joƴa e hoore ma ɗo nanama min noon ngal pottal ngal hiɗon ɗo ɓatun Allah wallila komi ɓuri haton jinde ko wontiri ɓe heede ɗo ɓe e fewndu ngu jamanu ɗo mi sikkami ɗuuɗay ko bonirimmi goɗɗo turo ɗo ha wawa gite makko ɗe wawa gite alama ƴoƴƴoru anaɓana ma mbuɗi wiya 100 € hun 50 € hun ɓanni mi ala ko yara ton hamdan kasiran di kun 50 € hun mun ɗo ma 100 € hun ndaray no wodi ga ko duncata sa yehi ka supermarché ɗo sodugol sa sodi ɗo 1000 € wallahi non miyoni haalde ɗo na sama kala sa soodi ka supermarché ji Lidl Aldi ɗuma kala supermarché mo falɗa sa naati a soodi ɗon ma 10 000 €, sa mankini 1 centime woda e bagage ma ko yiltuɗon e wondiri Allah si goɗɗo no yawiti mbuɗu 50 € hun 100 € hun ɗum ko ton porto si 1 centime yandi on ko an accata ɗi mi wondiri Allah ɓe accata 1 centime ɗum noon no metti hoolade goy sa yehi a soodi 1000 € a mankini 1 centime goɗɗo hokkatama ɗi a timminayi ɗi si manki ko bagage on yiltata hetta cewɗi kono a yadata e mbuɗu maɓɓe 1 centime goɗɗo yo ma 50 € hun 100 € hun boy no mari o mentalité goy ɗo no wawi wonde ara ko base ma exemple ni tumɓe jonni kono wallahi no wodi hewɓe marɓe o ɗuma mi nanoɗa e karma kojo no wiya ɗo etuma goɗɗo fi maddama 50 € wel 100 € wel ni eni goɗɗo hay hokkuma okkorma ndiyan laaɓuɗan wiwmo albarka hara ko ndiyan ɓa ndawanto jogoyɗan 500 000 1 million farankini hum all right marɓe haqqil ɓen nani ɗo men ñamata ɗi ɗo everywhere you go you get a girl bombo laytagi sokka peɗa meɗen ɗo confiance laggine on
ke fes dai di mila lagi nelando mi yai karm mi yai ako min hiyata na iye ko ɓura andede koye ilu jolda ilata jawra kono karmu koye o watta ilude jawra waccanda ɗaɓɓay ɗo innuma mi yiɗago yalde fof programme ji ɗi sinaɓe mi halayno juɓe porto men piti porto yahay ɗo resto joɗɗo ñaamo yoɓaɓe yoɓa ma voilà sa yoɓi sara ɓe ngaldi ɓe darama par ce que mo kala no mari salaire ɓe andama hen ɗo ñaami mi yoɓanayi yo lele 50 euro tawaka ɗo ga ñande men hotiri kadi to wo ton ñande men yuri to men yari nokku go kadi wo ɗon kadi kamen yahi ɗon c'est comme ça iye waccata